why be who say we could video dead body and I would never be a video biano of fun and also machinery and everything. Kennedy and the friend of the castle. Commander, in South Kotoko'S security personnel, and to be a leading instance in the JF Kotoko'S be about so which my teaching will catch you. Yeah, I'm more enhanced my day safety and security protocols normally about. See, I near Mammy Moon is a 80% I supporters. See, it's me comport here as supporters. So I'm a man idea for the abiding in a rebel. When a particular for your supporters, and you're with your own pay for many times, not because of a rebel, baby, I want to know a man. It's name and intent and name on the buy and say, oh, my one. Me met we do more points now by and never can me found me say you try to be stadium see a bus stadium in term at least yes started match in through bus stadium maybe at 12:30 1 hour stadium you better check because it's already police for be yes checks no before we run inside you better check you and sana we wrap up tenasia on be check you or no two they thought you say men for bibia ya weapon and bus stadium we do get security personnel no classify as a weapon in fact. So our hawkers na here ni na mu ton so ni asefo ni na nya adwuma bi because BBC a obefa nsuo no se woto nsuo ni ye weapon betimi aba obi nkanka bottle water na sa ni ma ni nyina no omo ma ne nye den emmam ye ma ho mfa ma nti se wo behwe bo na num nsuo wo fom ho de betena se ye ma half time asi ne ko no obi se o ye ma half time na se bi o ma check na o de betena se a ade a se ye di se etini se me anasa me no mi enu neto na ye hwe bo na say ye to bibia police for or this had omo dey ban say ye the police be what stance ni nyina mu etu tu nsuo na wo no so ne say uni ade o ya ye ne no afi police say ni pass me say atu nsuo na ade ne ko because say wo kotu nsuo team ne ye fine na wo tu about 20,000 na say 50,000 Kotoko ne ye bomb match ni parado say na bastard even class ye boni ye nyama na say ye 50,000 ya massive because obi akotu nsuo na say obi atu obi akopaka ne so a so wo bokotoko ka nti ye fancy etim de so oba na se nipa na ye wunua no otu nsu a ka kire ne se ade na wo ye no Kotoko de nya problem nti oto pe hand no over married ema police na police for no ye den emfa ne nko so what's the matter na say sa ye ba ye kasa basa atemdidie fine football ye di atinye ne na se for but ye try say ye be comport ye ho sisi o ma locate ba bia ma away team bia oba nti say wa away team kwa oba na so o miss be kwa ye fa ni team no anye se bia ye fa se bia Kotoko'S bi a sunya na so akodoma na bi Kotoko'S supporter akọ miss be go so aduana na ebo home nti no ya fine dabi timi ya stance be bi a mo betina no Kotoko'S support ye kan say ye wo policemen na omo guide be bi Kotoko'S supporters na ye ete nti utu nsuo pe anase bi nso nsuo we free away team ni na eba nti fine nko aduana ho ebe Kotoko'S so ate dem etu na nti se me ye Kotoko'S supporter na me wo aduana ehwebo na bia referee ato ajibo bia nya na se me dia bufuo na me tu nsuo a because me pese e be fine Kotoko no me mechew na me do ma police na police no ayi den edi nti bia de e be boy nya se ye ntra se ye bia educate ye ho ye uni aye ko ne ko ye football nye ho na akoye o mo se ye banda ma na ye busiri e ko kire ko judin ho ayi away match ko hwe o match na tra se o hwe Europe a ye bobo etimi ye bia po achi obo se Chelsea fans na o mo hye ofia Oko Real Madrid abi omo wa ha na Barcelona for wa ha say next week supporters in the aso mti say so mti tra no mo kom so mo kra mo de no ye nje e won te say baba ya de no e bia park ni na supporters ni but the do say na won say supporters say so ko bu referee o it majority ye de betimi aba so ye supporters no ye mfa nche yetirim say ye betimi ayo da bia me ka say attitudinal change see the same mindset ni see yetirim say ade we ye betimi ayo yes sesa ye su ni ye ban bia bibia be bia be koso ye to so biem obi won mo oba stadium obo se wa bosra na so akonom niema bia enye udru gate wa mo ma wonwram because ade na wa nom no se onipa no se nipa yo nsa we ya wa nom no ebetimi akoso problem ana se ade we ya wa no de o ma wonwram inside nti wo ba na de ofo se wutwa lomufo ana se 5 na be ma wa bo babies bi kwa number 1 ana obetimi kwa na atwen after 90 minutes no sport na wa bonte no akomia wa de din na wa kofie ye nyina pese ye mpese de si ye ni be si biem ana se obeko stadium na wo be ba na bia wani ya bo ehun hia football na again ye nyina de ki ne kwa ne kan ye bom sin bibia football kan ye bom class na sorry because e bia wo ko Pentecost me ko Roman what you say ball nti ye betimi akan wa bom adim komo ne de bia ka se oba na se bia be chimfo aba ha sei na Kotoko ne be chemu ball baba ya suppose e bia me nimo
but so what to mention and I say be a wabontin as a num na tonsu na aduane bia o me nua bra na enidi ukọ hono ma e bia wo de ni bi fufu a ukọ bi o de wo bedi bagu bibi siku ojo aka so we de emi ni obetimi ayi protect it ye no do ye ho ni nyai say like wa mafia me na se for na biem